kewan-kewan, apa, ula, cacing. Lah kula takon, mlakune kodhok pripun? Apa mencolot? Mencolot. Anek percil? Mencolot. Nyolote piye, Jal? Ngene. Lah raya ta percil tenan to? Nggih. Tenan-tenan bae asli. Asli no. Tak tapuk langsung tenan. Anu, Bos, nun sewu lho, Bos. Pripun? Anu kewan paling ngeyel sak donya niku kewan apa? Apa? Napa? Ya mikir kok ya. Ya mikir betul apa? Kewan paling ngeyel ngeyel sak donya. Wis ngeyel pol pokoke kewane niku. ngeyel pol. Nggih, Apa? Cilik napa gedhi? Wis sembarang, gede kena, cilik kena, pokoke ngeyelan niku. Napa? Diomongi ngeyel, diapa-apane ngeyel niku wonten niku. Kucing. Kucing kurang ngeyel. Kae gaene ngusul-ngusul ngene. Wah, kurang ngeyel, Bos. Napa? Ngeyel lho kucing iki padahal ya, Nan. Ora, kurang. Pedet. Pedet kurang ngeyel sing kincal-kincal to. Kae lek kemik kae. Nek ucul ngeyel lho, Dik. Oh, mboten. Nyundul lho nek mik. Tutuk. Aku ae kalah ngeyel. Jaran. Jarang rapate nyundul. Kurang ngeyel. Aku nek mik biasa lho pedete nyundul. Ora, iki ngeyel lho omong-omongan ngeyel. Katok nggih. Katak wis Ketek. atik kethek. Lho, ngeyel.